من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اب شبا مبارک شبا 14 گوب شبا 15 حیوه شعبان بدی کردن دباوریا ما مسلمانا دا لگورا دینی میں طاہر و پاکش لگورا قرآن میں مبین جیرتے گوتن شبا برعاتی دست خوش خودی رد وکی طلب عفو کرنا خوش خودی دخوازی خودی جی جل جلال و برعاتا واش کاغیر جہنمیت دی و عفو کی برحمہ خوا جل جلاله چاول دار وقتی بود به پاییز علی خود ولینی جمیع گنهی وی انسانی شده نفار به گناه می خدای جل جلاله برعاتش آگیر جهنمی دیمی کسی ملك ينادي طوبى لمن دعا في هذه الليلة جنة مزگینی جوا کسال به او کسی گدوی شوی در دست خوش خودی ربکش خودی بخواستی يا ربي من دارك لجنتي تشتفي خدي ودارك الجنتي تبدي يكي أصحابي قلت يا رسولي خدي من دارا خرمان دوي من دارا تهد دوي من دارا ليمون دوي من دارا برتقال دوي أتش داري شورا بخازم يا رسولي خدي ما خدي وديمن پیغمبر علیه الصلاة والسلام قلت يا خدي زنگينش خزينة خدي جيكينا خلق براهب محمد آخر پیغمبر هب محمد هديه قد شرنا قلب شفيعي عاصيا هات درمان عليل قاسيا هات سلطان جميع أنبياء هات نورا هات شعب أولياء هات يكوي يا ربي أنبوي بانداني بوي دعاء باكنتا أو دعاء حضرت آدم پیغمبر عليه الصلاة والسلام باكريتا وده دعاء قبول كر تعافى خديك ترحمة خدايدا جب پیغمبري لكر في زمان ما خلاص بك يا رب العالمين ملائكة قرآني لائقي إسلامي لائقي إيماني بنا بركة كنا خواجة بشفاء خير بدو قانديل مسلمان حمش كم بارك كم ودعاء سلامتي بدو مرتم محمد حمش كم بيش عالم سد الدنيا روكي إن شاء الله بين مخلوق يا رب اف شبا مبارك شبكة گلکی بخيرة شبا 15 هيوا شعبانية پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دوی شبا مبارک دا زحف جهد کریا طاعت و عبادتی خودی کریا دستی خوش خودی را وکریا گوتی دا گویا عائشة گوت زانیه ای شبکه چه خاص بخیره گو والله اف شبکه او قاسی بخیره گو جبرائیل امین هات گوت من یا محمد رابا سر خوراکا لعصمانا تماشک و میزینا من میزان جمیع ملائکت خودی تعالی و پیروز باهی ددنه هفدو و کی خوشی ددنه هفدو چاول سر روی عرده عيد مهنا عيد إنسان هنا إنسان بروش باهي دي هفدو مسلمان كيف خوش دبن بهفدو بديتنا هفدو بسلامة هفدو مرحبا هفدو ملائكتي خودي جيت شفا برعاتي دا شفا برعاتي دا بيروز باهي دنا هفدو وبي كيف خوش دبن يا عائشة أفشفك أوقاسي مهم ومظنة رزقي إنسانا جصالح حتى صالح دوي شفيدة بليد به حتى زاروك جصالح حتى صالح ورنا الدنيا دوي شفيدة بليد بن دوي صالح ده حتى صالح وري چقا إنساني ورنا الدنيا چقا إنساني بمرن وبليد بن يعني پیغمبر خودی صلاة و سلام خودی لسر بند بيجي أفشف شفا نويساندنا عمل إنساني وعمري إنسانية جبروي قاسي دوي شفيدة قوم هو دستي خوش خودي رفاكي مو دستی خوا رحمه خودی تعالی رب که مو امیدش خودی که گو خدا جل جلاله و برعاتا مو بدیمه و مو برحمه خوا کیف خوش بکی برحمه خوا امش خودی دخازن گو خدا جل جلاله ایش برعاتا ما و یا جمیع مسلمان اهل ایمانی جی بدی و یا وجی اون سر چاوات نا بمنات خیر و خوشیا خودی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم انسان جانا چاله حس لازم چاله دینی لازم چون هر چاله شخص خودتان كل حد خارج كل حد خارج وكيف نما ماذا فيعمل الشاعر يص حاله
جماعت بکن حد و اوی او شهر احیار کنید. یعنی من که من بزنیم کنش نیه